ten, ktorý ma poslal, je so mnou. Nezanechal ma Otec samotného, lebo ja vždycky činím to, čo sa jemu ľúbi. Keď to hovoril, mnohí uverili v neho. A onaj koji me je poslao, sa mnom je. Nije me ostavio samog, jer ja uvijek činim ono što je njemu milo. I dok je to govorio, mnogi povjerovaše u njega. Milovaní bratia a sestry, Draga braći i sestre, sme veľmi šťastní, že po roku môžeme znovu byť medzi vami. jako smo sretni što ponovo možemo biti sa vama. Ja som tu bol v Lani prvýkrát u vás Prošle godine sam bio prvi put ovdje kod vas a všetko, čo sa tu dialo, mi prirastlo ku srdcu. i sve što se ovdje događalo mi je jako bilo kod srca. Každý z vás, ktorý tu bol v Lani, Svako ko je ovdje bio prošle godine aj tá krásna príroda, ktorú tu máte na okolo. i ova prekrasna priroda koju imate okolo, A som si povedal, sem sa vždy rád budem vrácať. rekao sam ovdje uvijek se želim vratiti. A na začiatku by som vám chcel odovzdať pozdravy Na početku vam želim dati pozdrave od našich zborov zo Slovenska iz naših crkava u Slovačkoj a zo všetkých ostatných zborov, ktorí i sme od slúžili. svih ostalih crkava gdje su bili i služili. A bolo to mnoho krajín po celej Európe už od začiatku toho Bilo je to roku. u mnogim zemljama po celoj Europi. Minulý týždeň sme boli v Poľsku Prošle nedelje smo bili u Poljskoj a ja som vtedy oslavoval také narodeniny. ja sam onda slavio rođendan. A bolo to vlastne výročie, odkedy sa ma dotkol Boh prvýkrát. Stvar je to bio rođendan kada me Bog prvi put dotaknuo. A vždy som mal vo svojom živote taký dojem, Uvijek sam u svom životu imao takav dojam že hľadám Boha, da tražim Boga, ale až oveľa neskôr, ako sa ma Boh dotkol, ali mnogo ranije nego me Bog dotaknuo, som si uvedomil, že to nie ja som tak hľadal Boha, postao sam svjestan da ja nisam tako tražio Boga, ako Boh hľadal mňa. koliko je Bog tražio mene. Ja som si vždy myslel, Ja sam uvijek mislio že ja stojím takto nejako hore da ja stojim negdje gore, a pozerám dole, kde tam ten Boh je, a gledam dole gdje je taj Bog, aby som mu ja dovolil vstúpiť do môjho života. da mu ja dozvolim da on dođe u moj život. A je pravda, že Boh sa ponížil. I istina je da Bog se ponizio, Poslal svojho syna, on je poslao svog sina, ktorý sa vzdal svojho božstva, koji se odrekao svog božanstva, stal sa človekom, postao je čovjek, zomrel za každého jedného z nás, umro je za svakog jednog od nas, aby sme ho my mohli prijať do svojich da ga životov. mi možemo prihvatiti u svoje živote. Ale to, že sa on ponížil, To što se on ponizio, neznamená, že nie je stále vysoko nad nami, ne znači da, že on je vysoko nad nami. to znači da je on visoko nad nama. A že jeho myšlienky, jeho plány a jeho cesty sú vysoko nad tými našimi. Njegove misli, njegovi planovi su daleko iznad svih nas. A v mojom živote jedna z takých najväčších víziev U mom životu jedna od najvećih vizija bolo meniť svoje myslenie na Božie myslenie. bilo je promeniti moje mišljenje na Božje mišljenje. Lebo moja predstava vždy bola taká, Moje predstava. Vyobraženie. Da, Ja som moje gledište na Boga je uvijek bilo takvo, že ja Boha pustím do svojho života, da ću ja Boga dozvoliti da dođe u moj život, budem si ďalej žiť svoj život dalje ću živjeti svoj život, a proste tak nejako spolu budeme fungovať. a mi ćemo tako zajedno nekako funkcionirati. Vo väčšine spoločenstiev, ktoré som poznal na Slovensku, U više zajednica koje sam poznavao u Slovačkoj, častokrát ľudia, ktorí sedeli aj v jednej rade, često puta ljudi koji su sedili u jednom redu, jeden nepoznal druhého, jedan nije poznavao drugog, chýbalo tamto spoločenstvo. falilo je tamo to zajedništvo. A ja som si myslel, že takto nejako taký nepoznaný prejdem celým tým životom v cirkvi. A ja sam mislio da ću tako nepoznat proći ceo svoj život u crkvi. Ale Boh mal iné plány Ali Bog je imao drugi plan. a v
Viedol ma nielen k tomu, aby som jeho spoznával, Vodio me ne samo k tome da njega upoznam, ale aby som o ňom svedčil. već da bi i kroz njega svedočio. A mnoho ľudí má takú predstavu, Mnogo ljudi ima takvu predstavu, že keď Boh urobí v mojom živote nejaký zázrak, kad Bog učini neku čudu u mom životu, potom uverím onda ću uzverovati na základe toho zázraku. na osnovu tog čuda. Ale aj ten text, ktorý sme čítali z Jánovho evanjelia, Ali ovaj tekst koji smo čitali iz Jovanovog evanđelja, hovorí, takto to nefunguje. tako to ne funkcionira. Ono je to inak. To je drugačije. Pán Ježiš hovoril svedectvá. Isus je govorio svedočanstva. A je napísané, keď to hovoril, I pisano je, kada je to govorio, mnohí uverili v Neho. mnogi su uzverovali u njega. A ja som si nikdy nebol taký vedomý, aké dôležité tie svedectvá sú. Nikad nisam bio svestan koliko su važna ta svedočanstva. Ale Boh mi to ukazoval na mnohých príkladoch. A Bog mi je to pokazao na mnogim primjerima. A to sú situácie, ktoré človek ani nevymyslí. To su situacije koje čovjek ne može izmisliti. Minulý rok som sa dostal do Austrálie. Prošle godine sam bio u Australiji, Bol som tam pracovne bio sam tam poslovno. a ten náš partner mi povedal, Naš partner mi je rekao, nemusíš si objednávať hotel, ne moraš da uzmeš hotel, náš syn už s nami nebýva, je voľná izba, príď ku nám, budeš bývať u nás. naš sin ne stanuje sa nama, imamo praznu sobu i ti ćeš stanovati kod nas. Ušetriš za hotel Uštedit ćeš za hotel, a budeme viacej času spolu. a bit ćemo više zajedno. A on mal ženu z Indonézie Imao je ženu iz Indonezije, a ona je budhistka. ona je budistinja. A keď som prišiel ku ním, Kad sam došao kod njih, všade som videl sošky budhov svugdje sam video idole Bude a vravím si, no, ako tuto budem hlásať slovo? a rekao sam si kako ću sad ja ovdje širiti evanđelje. Ale povedal som si, počkám, možno tá príležitosť príde sama od seba. A rekao sam sebi, možda će ta prilika doći sama od sebe. A prvá vec, ktorá ma zarazila, I prva stvar koja mi je došla, koja me osvojila, keď sme si sadli ku večeri, kad smo seli da večeramo, tak tá budhistka ma poprosila, ta budiskinja ga je zamolila či by som sa nemohol pomodliť za to jedlo. da li bi se mogao pomoliti za to jelo. Tak si hovorím, yes, dobre. Ja kažem, da, dobro je. Tak som sa pomodlil v mene Pána Ježiša, Ja sam se pomolio u imenu Isusa Krista, nikto nenamietal niko ništa nije dobacivao, a proste najedli sme sa, rozprávali sme sa ďalej, jeli smo, razgovarali smo dalje. ale vždy, keď som sa snažil nejako nadhodiť tú tému Evanjelia, Uvijek kad sam se trudio da stavim temu evanđelja, tak som tak nejako vnímal, že ešte nie je ten čas. osjećao sam još nije to vrijeme. A keď sme boli spolu posledný večer, A kad smo bili zajedno zadnju večer, tak práve tá budhistka upravo ta budiskinja mi začala rozprávať o svojich zdravotných problémoch. počela je govoriti o svojim zdravstvenim problemima. A tie problémy vyzerali veľmi vážne. A ti problemi su bili jako važni, bitni, veliki. Tak sme sa trošku sme si prechádzali tou jej históriou I malo razgovarali smo o istoriji tih problema, a ja som jej poukázal na niektoré veci z jej života, a ja sam joj pokazao neke stvari iz njenog života ktoré mohli viesť k tejto situácii. koje su mogle dovesti do te situacije. A ona vraví, vidíš, z tohoto uhla pohľadu nikdy som sa na to takto nepozerala. Vidiš, iz tog ugla ja nikad to tako nisam gledala. Tak som jej zvestoval aj Pána Ježiša I onda sam jej objavio Isusa Krista, že on prišiel nielen pre naše spasenie, pre večný život, da on nije došao samo za naše spasenje i za večni život, zaplatil za všetky naše hriechy, on je platio za sve naše grehe, ale zaplatil aj za naše choroby. ali je platio i za sve naše bolesti.
A som sa aj pýtal, či chce prijať Pána Ježiša do svojho života. Pitao sam je da li želi prihvatiti Isusa u svoj život. Práve budem nad tým rozmýšľať. Kaže ona, razmišljat ću o tome. V tejto chvíli to neviem spraviť z takého úprimného srdca. Ovog momenta to ne mogu iskrenog srca uraditi. Len dobre, pokiaľ môžeš, Ok, dokud možeš, tako možeš. tak som sa pomodlil za ňu, Ja sam se pomolio za nju, pomazal som ju olejom pomazao sam je uljem, a uvidíme, ako Boh bude pracovať ďalej. a vidjet ćemo kako će Bog djelovati dalje. Viem, že tento rok majú oni prísť do Európy, Ove godine oni trebaju doći u Europu, tak zase budú oni bývať u mňa, oni će onda stanovati kod mene, izbe po našich deťoch u sobama moje dece, a verím, že už bude, že nad tými vecami rozmýšľala, i verujem da na tim stvarima razmišljala, pretože Boh v jej živote konal. zato što je Bog u njenom životu već radio. Toto je situácia, ktorú človek nevymyslí. To je situacija koju čovjek ne može izmisliti ili napraviti. V januári v tomto roku U januaru ove godine bol som s našim synom, sme boli v Norsku. bio sam sa mojim sinom u Norveškoj, Pretože on miluje zimu zato što on voli zimu a sneh. i sneg, Toho už na Slovensku máme čoraz menej. a u Slovačkoj imamo sve manje toga. Tak sme sa rozhodli, že na pár dní si vyjdeme do toho Norska. Odlučili smo da odemo na nekoliko dana u Norvešku. A mali sme takú jednu aktivitu, Imali smo jednu akciju, že sme išli na psie záprahy. išli smo kad psi vuku ulica. A bol to krásny zážitok. Bio je to predivno iskustvo. A keď sme už skončili tú jazdu, I kad smo završili tu stazu, mali tam jedno také veľké iglu, imali su jedan veliki iglo do ktorého sme išli. u kojeg su ušli, A tam vnútri mohlo byť okolo 20 ľudí. a tamo unutra je bilo oko 20 osoba. Bolo nás tam zo pár Slovákov. Bilo je tamo nas nekoliko iz Slovačke, A väčšina ľudí bola z Ázie a većina ljudi je bila iz Azije a niekoľko Francúzov ešte. i nekoliko Francuza. A jedna pani z toho nášho zájazdu, A jedna gospođa iz, z tej našej skupiny, iz naše skupine, našeg putovanja, vraví, že od minulého dňa ju strašne boli hlava. kaže, od prošlih dana me jako boli glava. Skúšala všelijaké lieky, piru a nič nezabralo. Probala je razne lijekove i ništa jej nije pomoglo. Tak som sa spýtal, či sa môžem za ňu pomodliť. Pitao sam je da li se mogu moliti za nju. A ona vraví, no, keď ti to urobí radosť, tak pomodli sa. Ajde, kad te to raduje, pomoli se. Tak znova som vytiahol olej, Ponovo sam uzeo ulje, pomazal som ju, pomazao sam je, pomodlil som sa za ňu pomolio se. a ten olej tak naplnil svojou vôňou celé to iglu, To ulje je tako, miris tog ulja je napunio cijelu taj iglu. a všetci sa pýtali, čo to je za olej? A svi su pitali šta je to za ulje? Vrajím, to je olej, ktorý mám na pomazanie. To je ulje koje imam za pomazanje. Olej Božej milosti, Božej radosti, Božej prítomnosti. O Božoj milosti, Božoj radosti i Božoj prisutnosti. A už bola príležitosť rozprávať o Bohu. I već je bila prilika da govorim o Bogu. A ja by som si to nikdy nebol pomyslel. A ja to nikad ne bi ni pomislio. Že ďaleko za polárnym kruhom, Daleko iza polarnog kraja, tak, kruga. áno, to je tá budúčka. Polarni krug. Že aj tam má Boh nachystané skutky. I tam Bog ima pripremljena dela. Lebo Boh ich má prichystané všade Bog ima pripremljene svugde a pre každého jedného z nás. i za svakog jednog od nas. Tak ako ich má pre mňa, Kao što ima za mene, tak ich má pre Darka, tako ima za Darka, tak ich má pre každého jedného z ima nás. za svakog jednog od vas. A ešte môj chlapec sa ma pýtal, Tati, ty stále so sebou nosíš ten olej? Još moj dečak me pitao da li ti uvijek to ulje nosiš sa sobom. Snažím sa. Ja trudim se. A vidíš, tu ani som nepredpokladal, že ho budem používať a prišla Vidiš. príležitosť. Nisam ni mislio da ću ga ovdje upotrebiti, ali došla je prilika.
A v tomto je náš Boh ozaj nádherný. A u tome je naš Bog stvarno predivan. Keď my sa pokoríme, Kad se mi pokorimo, keď my sa dáme jemu k dispozícii, kad se mi damo njemu dispoziciju, on má nachystané skutky on ima pripremljena dela pre každého jedného z vás. za svakog jednog od nas. Tak ja veľmi, veľmi z celého srdca žehnám každému jednému z vás, Jako blagosiljam svakog jednog od vas aby ste vnímali ten Boží hlas, da slušate Božji glas, aby ste svedčili o našom Pánovi. da svedočite o našem Gospodu, Tak ako Pán Ježiš hovoril o tom, že on svedčil, lebo on svedčil o Otcovi. kao što je Gospod Isus svedočio o svom Ocu. A keď budeme takto svedčiť, A kad ćemo tako svedočiti, budú sa diať veľké veci nielen v našich životoch, događat će se velike stvari ne samo u našim životima, ale aj v životoch ľudí, ktorých sa budeme my dotýkať. ali i u životima ljudi kojima ćemo mi doticati. Pretože aj toto je naše poslanie od Pána I Ježiša. ovo je naše poslanje od Isusa On Krista. povedal, keď ja budem pri Otcovi, Ja ću biti kod Oca, vy budete svetlom tohto a vi sveta. ćete biti svetlo ovome svetu. Tak nech to vaše svetlo žiari každý deň Neka to vaše svetlo sija svaki dan, a nech oslavuje nášho Boha Otca, Boha Syna i Ducha Svetého. neka proslavlja Boga Oca, Sina i Duha Svetog. Buďte požehnaní. Budite blagosloveni. Ďakujem. Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia, Draga braćo i sestre, dragi prijatelji, tak ako brat Marijan povedal, mám veľkú radosť, kao što je i brat Marijan rekao, ima veliku radost že po roku opäť môžeme byť tu da spolu s posle vami godinu dana mogu opet biti sa vama. a tak vám prezradíme, že veľmi sme sa na túto chvíľu tešili. Želim vam reći da smo se jako radovali za ove trenutke. A modlili sme sa za to, Molili smo se za ovo, aby sme vám vedeli odovzdať to, čo skutočne potrebujete. da vam možemo predati to što stvarno vi trebate. A brat Marijan nám tak zdôraznil, že áno, že my sme tým svetlom sveta, A brat Marijan nam je jasno pokazao da smo mi to svetlo sveta. a Pán Ježiš ďalej hovorí, že my sme ako také mesto postavené na vrchu A Isus je rekao da smo mi taj grad postavljen na brdu, a proste nemôžeme sa skryť. ne možemo se sakriti. A proste ľudia majú právo sa pozrieť, Ljudi imaju pravo da nas vide, da nas gledaju. keď je na vrchu postavené to mesto, Kad je na brdu postavljen grad, že aký systém proste tých stavieb a vôbec toho života je tam. sve vrste te građevine i života su tamo. Dnes sme boli okolo Ohridského jazera Danas smo bili oko Ohridskog jezera a veľmi ma zaujali, ako aj ten Ohrid je postavený tak v údolí alebo na vrchu. i Ohrid je isto Ale ima aj ďalšie mesta. položaj i na brdu i okolo A Udova. tak som zďaleka obdivoval to mesto, Iz daleka sam gledao ovaj grad, ako je krásne zoradené, ako sú krásne zoradené tie domy. gledao sam kako su lijepo urađene ove kuće, zgrade. A niekedy si myslíme, že ľudia si nás vôbec nevšímajú, Nekada si mislimo da ljudi nas ne primećuju. ale oni vedia, kto sme. Oni jako dobro znaju ko smo. Na ktorý deň som išiel domov Neki dan sam išao kući a tam nejaký človek opilý spadol, bicykel na neho spadol. neki pijan čovjek je pao i biciklo je palo na njega. Ja som ho nikdy nevidel, proste nepamätám si, že by som ho videl. Ja ga nikad nisam vidio i ne pamtim da sam ga nekad video. A hovorím, no ty si sa doriadil A poriadne. ja mu kažem, ti si se sredio baš, No baš podaj mi dobro. ruku, nech ťa zodvihnem. Evo, podaj mi ruku da te dignem. Tak som ho dvíhal I onda sam ga podigao a tí susedia sa dívali, že i svi komšije su se kazateľ čudili. Božieho slova tam Kaže, s nejakým pastor s nekim pijanim se diže. a tak som ho, pomohol som mu, Da. I onda sam ale sa pomogao, nedržal na nohách.
a nije mogao da se drži na nogama. Tak som, tam bol taký stĺp, I on bio negdje jedan stup, na nej bola dopravná značka bilo je saobraćajni znak, a hovorím, tu sa budeš držať tohoto stĺpa, ovdje drži se ovog stupa pokiaľ ho budeš potrebovať. dokle ćeš ga trebati. A keď ho už nepotrebuješ, A kad ga više ne trebaš, tak si zober bicykel onda uzmi biciklu, a môžeš ísť ďalej. a možeš ići dalje. A on mi hovorí, dobre, pán farár. On ti je rekao, dobro, gospodin svećenik. Ja som myslel, že ma vôbec nepoznám. To bol pre mňa úplne cudzí človek. Ja sam mislio da me ne poznaje, za mene je bio to tuđi čovjek, A on ma stranac. poznal. A on me A poznao. on vedel, že som Boží služobník. On je znao da sam Božji sluga. Ja by som vás chcel pozbudiť tomu. Ja vas želim ohrabriti u tome. My sme, skutočne sme, ako to mesto postavené a ľudia nás sledujú. Mi smo stvarno kao taj grad postavljen na brdu i ljudi nas prate. A čítajú nás, študujú nás. Čitaju nas, studiraju nas. To je tak. To je sigurno tako. Moja manželka bola v týchto dňoch v kvetinárstve Moja žena je bila u cvećari ovih dana a bola, proste tam sme zvykli kupovať kvety u tej pani. tamo obično kupujemo cveće kod te A tá gospođe. pani hovorí mojej manželke, A ta gospođa kaže mojoj supruzi, ten váš manžel to je nejaký učiteľ. a taj vaš suprug je nekakav On učitelj. je nejaký iný človek. On je nekakav drugačiji čovjek. A tak potom Zuzka je povedala, že kto som. A Zuzana je rekla ko je. A potom proste ona povedala, no ja som myslela, že on je proste niekto iný. Da, ona je rekla, ja sam stvarno i mislila da je on neko drugačiji. Mňa by nebolo napadlo, že tá osoba si všimne môj život. Meni ne bi palo na pamet da će ta osoba primetiti moj život. Ľudia si nás všímajú aj vtedy, keď si myslíme, že nikto si nás nevšimne. Ljudi nas primećuju i tad kad mislimo da nas niko ne primećuje. Pri jednej príležitosti, keď sme boli v Izraeli, U jednoj situaciji kad smo bili u Izraelu, boli tam rôzni tí výletníci tamo su bili razni turisti. a bola tam jedna češka katolíčka. Bila je tamo jedna Čehinja, katolkinja. A proste, jak sme prišli k jednému takému hraničnému prechodu, I kad smo došli kod jednog graničnog prelaza, naraz jej prišlo zle, došlo je jako loše. začala hovoriť, zle mi je, odpadávam, zle mi je. Počela je vikati, loše mi je, pašću, loše mi je. Tak tí ju tam hneď zadržali, aby Ovi drugi nespadla na ju zem. uhvatili da ne padne na zemlju. A ja som vedel, že teraz je môj čas. A ja sam znao, sad je moje vrijeme. Prišiel som k nej, Došao sam kod nje, chytil som ju za ruku, hvatio sam je za ruku, povedal som jej, upokoj sa. rekao sam smiri se A takto hovorí k tebe Pán Ježiš. i ovako govori Isus tebi. Odpúšťam ti všetky tvoje hriechy Opraštam ti sve tvoje grehe od tvojho narodenia. od kad si se narodila. Až doteraz všetky Sve tvoje do hriechy sada, sú sve odpustené. svi tvoji gresi su A oprošteni. uzdravujem všetky tvoje nemoci. I ozdravljam sve tvoje bolesti. Neboj sa, Ne plaši se. už tá nemoc nemá na tebou silu. Ta bolest više nema na tobom silu. A ona sa pozviechala, A ona se Pozbierala. postavila, ona je postala, stala, poďakovala zahvalila, a večer vydala svedectvo pred ľuďmi, a uveče pred ljudima dala svedočanstvo že toto bol najkrajší deň jej života. da je to bio najljepši dan njenog života. Viete prečo? Znate zašto? Lebo prijala odpustenie svojich hriechov. Jer je prihvatila oproštenje svojih grijeha. Keby som nebol v momente zareagoval, A da nisam u tom momentu reagirao, tak tá príležitosť prejde, ta situacija bi prošla, možno, že by prilika. prišli nejakí doktori tam, aj nejakí pelegrinári, Možda bi došli neki doktori ili neko da je pomogne, a niečo by sa tam dialo, nešto bi se tamo dogodilo, ale Pán Ježiš by nebol oslávený. ali Isus ne bi bio proslavljen. My musíme vedieť,
Mi moramo znati, že máme pripravené skutky od Boha imamo pripremljena dela od Boga, a to sú také veci, že my musíme na sekundu presne to su reagovať. takve stvari da u toj sekundi trebamo reagirati. Lebo ak nezareagujeme včas, Ako ne reagiramo u tom momentu, tak tá príležitosť prešla. da, ta prilika je prošla. Boli sme v jednom meste u nás Bili na smo Slovensku u jednom gradu kod nas u a Slovačkoj, tam bola taká kalvária katolícka. a tamo je bila kalvarija katolička. Poznáte to, sú také stupne, ako Pán Ježiš niesol kríž a tak ďalej. A tak chodia, ako tí pútnici katolícky, chodia po tých kalváriách. Aha. Krížová cesta. sa to volá. Aha, da, napravili su tamo kao put, kao križni put, krst put, kao što Isus išao po krstnom putu. Ja som nikdy na také miesto nešiel predtým. Ja Nebol som predtým. nisam nikad bio na takvom mestu ranije. Ale to ráno hovorím svojej Zuzke. To jutro sam rekao mojoj Pozri Zuzi, sa, tu sme v tomto meste. tu smo u ovom gradu, Je to také pútnické miesto. je to turističko mesto. A čo keby sme sa aj my išli pozrieť? Však nám to neuškodí, keď sa Zašto pozrieme. da i mi ne odemo i da pogledamo to? A moja manželka, ona je veľmi precízna osoba. A moja žena je jako precizna osoba. Ona keď aj ryžu kupuje, tak si prečíta, že odkiaľ je tá ryža. Rižu kad kupuje gleda odakle je riža. To nie je jedno, či je Nije svejedno odakle je. odtiaľ alebo odtiaľ. Ako nije makedonska, nije dobra. Proste ona všetko si tak naštuduje, on taká zodpovedná. Ona sve to studira i tako je odgovorna A osoba. my sme došli tam k tej kalvárii. I mi smo došli na taj križni put. A ona tam išla hneď k tabule Ona je išla kod te a čítala. table i Študovala. čitala šta piše tamo. A ja som si tak myslel, že čo sa tam načítaš? Čo sa tam všetko... A ja sam mislio šta ćeš ti tamo pročitati? A tak ja som ju niekam nech si číta. Ostavio Ostavil som sam pri je tých schodoch. ostavio sam je da čita, a stajao sam kod nekih stolova. A na tých schodoch išli hore ľudia na tú kalváriu. Ne stolovi, nego stepenice. A po tim stepenicama su ljudi išli tim križnim putem, ne znam. A naraz išla skupina ľudí. I odjedanput išla jedna skupina ljudi, Ale vpredu išli vedúci. a ispred su išli vođe, Dvaja muži. dva muškarca. A jak sa približujú, Kako su se približavali, a ja stojím pri tých schodoch, a ja sam stajao kod tih stepenica naraz počujem, že jeden hovorí druhému. i odjedanput čujem da jedan drugome govori. Hovorí, počúvaj, nerozumiem tomu, Slušaj me, ne razumem ovo, že čo s tým myslel Pán Ježiš, keď povedal, musíte sa znovu narodiť. šta je Isus mislio pod tim kad je rekao da se morate nanovo roditi. A keď dopovedal túto vetu, práve bol na tom schodíku, kde A som kad stál je ja. tu rečenicu rekao, tačno je bio na stepenici gdje sam ja stajao. Vidíte ten moment? Keď urobí jeden krok, už prešiel. Vidite taj moment da je samo uradio još jedan korak, jednu stepenicu prošao. A v tom momente som povedal, mohol by som vám to vysvetliť. A u tom momentu ja sam rekao, mogu vam to objasniti? Oni sa na mňa pozreli, Oni su ga pogledali, zadivili sa zastali i čudili se. a hovorí, áno, ak nám si môžete pomôcť, veľmi radi si to vypočujeme. Da, ako nam stvarno možete pomoći, vrlo rado ćemo to čuti. A ja som im začal vysvetľovať A ja sam im počeo objašnjavati Pána Ježiša Krista, Isusa Krista, ako treba sa znovu zrodiť. kako se treba nanovo roditi. A celá tá skupina, čo išla za nimi, A cijela ta skupina ljudi što oni su išli za všetci njima, takto ma obstúpili oni su svi došli okolo mene, a mal som na pol hodinu kázanie. a pol sata sam propovedao. A oni počúvali Oni su slušali
a boli vďační. i bili su zahvalni. Pozrite sa, niekedy na jednej sekunde Nekada, záleží spasenie mnohých. nekada u jednoj sekundi zavisi spasenje mnogih. Preto hovorí Pán Ježiš, Zato govori Isus, bdejte bdite, a modlite sa, molite se, aby ste nevošli do pokušenia. da ne uđete u iskušenje. To bdenie je veľmi dôležité, To bdenje je jako važno, lebo ja som, keď som bdel, jer ja, pošto sam bdio, a v tej chvíli som u zareagoval, tom trenutku sam tí izreagirao, dvaja mužovia zastali, ta dva muškarca su zastali, začal som im vysvetľovať počeo sam im a objašnjavati, celý ten zástup ľudí tam ich obkolesil a sav taj narod a počúvali Božie slovo. ga je okružio i slušali su Božje reči. Veľmi sa poďakovali Jako su a bolo zahvalili, vidieť, že sa veľmi radujú z toho, čo počuli. a videlo se da su se radovali s toga što su A čuli. opýtali sa ma, A onda su pitali, Pane, ešte sa niekedy stretneme v živote? da li ćemo se još nekad sresti u životu? A ja som im povedal, tam, ak nie tu na tejto zemi, tak verím, že tam u Pána Ježiša Krista. A ja sam im rekao, ako ne na ovoj zemlji, srešćemo se gore kod Isusa Krista. A oni povedali tak. Oni su rekli tako. Poďakovali sa a celá tá skupina išla ďalej. Zahvalili su i cijela skupina je otišla dalje. Niekedy momenty, Nekada su momenti ktoré rozhodujú o koji budúcnosti odlučuju o mnohých budućnosti ľudí. mnogih ljudi. U nás v Komárne sa stalo, Kod nas u Komarnu se dogodilo, že prišla jedna žena, ktorú sme my nikdy nepoznali. došla jedna žena koju nismo nikad poznavali, Proste ona cestovala do Švajčiarska, putovala do je práce, u Švicarsku na posao, chodila vlakom vozom je odlazila a naraz prišiel k nej muž, i odjedanput je došao kod njen muž, neznámy človek, nepoznati čovjek, a povedal jej, ja som Alexander Barkovci. Nije njen muž. Odjedanput je jedan čovjek došao kod nje i predstavio se, ja sam Aleksandar Barkovci, Tejto cudzej žene. toj tuđoj ženi. Ale Alexander Barkovci to som ja. Aleksandar Barkovci je on, ali nije bio on. Ale nie ja som sa jej predstavil. Ja si myslím, že to bol aniel Boží. Nisam bio ja, a mislim da je to bio Božji anđeo. A ona proste tak mocne zapôsobil na ňu tento Boží človek, Toliko snažno je delovao taj Božji čovjek na nju, že ona hneď išla na internet, da je otišla kući i uzela internet, teda mala internet v tom tablete, da, a hľadala proste, kto je to ten i Barkovci. tražila na internetu ko je taj Barkovci A Aleksandar. hneď jej vyskočili moje kázanie. I onda je odmah A ja. izašla on i njegove propovede. A hovorí, to nebolo. A ona kaže, nije to bio taj čovjek. Tak dala to preč a ešte raz. Stavila je na stranu i ponovo je Ale tražila. koľkokrát dala tam Barkovci Aleksandar, Koliko puta god je ukucala Barkovci Aleksandar, vždy som vyšiel tam na internete ja. uvijek je samo on izašao van. Tak hovorí, no keď mi tu vyskakuje tento človek, tak pozriem sa, kto to je. A kad već toliko iskače taj čovjek, ajde da slušam šta je to. A pustila prvé kázanie. I pustila je jednu propoved. A hneď po prvom kázaní odozdala svoje srdce Pánu Ježišu. A odmah po prvoj propovedi je predala svoje srce Isusu Hristu. Vidíte, aké sú zvláštne tie cesty Pánove. Vidite kako su posebne ti putevi Gospodnji. Ja som s otvorenými ústami sedel tam a počúval túto ženu, ako rozpráva, ako ju Pán Ježiš zachránil. Ja sam otvorenih ustiju slušao kako ta žena priča, kako je Gospod spasio. A Pán Ježiš použil moje meno. A Gospod Isus je iskoristio njegovo ime. On poslal svojho aniela Poslao je svog anđela
A ten sa jej predstavil, že on je Barkovci Aleksandr. A predstavio se kao Barkovci Aleksandar. A on veľmi dobre vedel, že ona to bude hľadať na internetu. A on je znao da će ona to tražiti na internetu. A to ju doviedlo k spaseniu. A to ju je dovedlo k spasenju. A teraz už sa ona modlí za celú svoju rodinu, lebo celá jej rodina je ešte nespasená. Sad se ona moli za celu svoju porodicu jer cela njena porodica nije spašena. Takže vždycky v tej chvíli, Uvek u tom trenutku, keď ty vidíš nejakú situáciu, kada vidiš neku situaciju, tak buď k dispozícii Pánu. budi u dispoziciji Gospoda. Proste v tej chvíli Tačno u tom ty trenutku musíš bdieť, moraš bdeti, nesmieš váhať, ne smiješ biti neodlučan, okamžite zareagovať. brzo trebaš reagirati. A ja viem, že aj vy máte v živote také situácie, Ja znam da i vi imate u životu takve situacije, že buď niekto odpadne tam na blízku, da neko možda pao u blizini, príď k nemu, dođi kod njega, polož ruky na neho, stavi ruke na njega, v mene Ježiša Krista, staň, buď zdravý. u imenu Isusa Krista ustani i budi zdrav. A to všetko ostatné urobí Boh. A ostalo će Bog uraditi. To nie ty uzdravuješ, Nisi ti iscelitelj, nie ty robíš zázraky, ne radiš ti čuda, ale Boh odpovedá na tvoju vieru. ali Bog odgovara na tvoju vjeru. Nedávno v týchto dňoch sme boli na jednej evangelizácii. Ovih dana smo bili na jednoj evangelizaciji A tam bol jeden mladý človek, ktorý sedel vo vozíčku a taký to bol zúbožený. jedan mladi dečko je bio u kolicima, invalidskim kolicima i tako je sedeo u kolicima. A prosili ma, aby som sa modlil I za neho. molili su drugi da se moli za njega. Tak sme ho pomazali olejom, I onda smo ga pomazali uljem, vyhlásili sme mu, že Pán Ježiš mu odpúšťa všetky jeho hriechy. objavili smo da mu Isus oprostio sve njegove grehe, A potom sme mu vyhlásili, že Pán Ježiš uzdravuje všetky jeho nemoci. a onda smo objavili da mu je Isus iscelio od svih njegovih bolesti. Ja som myslel, že zoberú ho ďalej na tom vozíku, A mislio sam da će ga sada oni na tojim kolicima odvesti dalje, ale tento mladý človek vyskočil, keď počul, že aj ho Pán uzdravuje, vyskočil z toho vozíka. a on kada je čuo da ga Isus isceljuje, on je skočio iz tih kolica, A išiel po vlastných nohách, išiel preč. a po svojim nogama je otišao dalje. A jeho mama, syn môj, veď spadneš, veď čo? A njegova mama išla za njim, pašćeš. A on hovorí, nie spadne mama, A on rekao, mama, neću više pasti, ja chcem chodiť. ja želim hodati. A išiel pred našimi očami. I hodao je. Tak to koná Boh. Tako čini Bog. Preto o tomto hovoríme aj s bratom Marianom, Zato o tome govorimo i zajedno s že bratom Marijanom. my sme tým svetlom sveta, Mi smo tim svetlom my sme sveta, tými, ktorí bdieme, mi smo ti koji bdijemo, my nie sme vo tme ako tí ostatní, nismo u tami kao ostali my ljudi, máme svetlo Pánové mi imamo svetlo a v Gospodnje, tej danej situácii a v toj situaciji koja nam je dana, sme vyslanci Kristovi. mi smo poslanici Isusa Krista. A máme konať to, čo by urobil Pán Ježiš. na Trebamo raditi to što bi učinio Isus Krist. A všetko ostatné nechajte na A Pána. sve ostalo ostavite za Gospoda. A Boh bude konať. A Gospod će činiti. To, čo som hovoril o tej žene, že odpadávala, potom bola uzdravená. To što sam govorio o toj ženi koja je padala pa je bila isceljena, Viete, čo to spôsobilo? znate što je to uradilo? Že všetci tí ľudia, ktorí tam boli v tej skupine, Da svi ti ljudi koji su bili tamo u toj skupini boli sme tam ešte, neviem, 9 dní alebo koľko, 10 dní. bili smo tamo još 9-10 dana. Za tých 10 dní všetci odovzdali svoje životy Za Pánu. tih 10 dana svi su uzverovali u Isusa Krista. Ale keby som vtedy sa nebol pomodlil za tú osobu, A da se tad nisam pomolio za tu osobu,
Ja neviem, či by sa boli rozvinuli tieto veci. Ja ne znam da li bi se odvijale te stvari tako. Ja som prišiel tam Ja sam došao tamo ako vyslanec Krista. kao poslanik Isusa Krista. Pomodlil som sa za ňu, Pomolio sam se za nju, vyhlásil som jej slobodu, proglasio sam slobodu, odpustenie hriechov. oproštenje A tí greha, ľudia, čo tam stáli okolo, a ti ljudi okolo što su na stali, nás videli, že sa jej uľavilo vidjeli su da joj je popustilo. a ona večer povedala, že to bol najkrajší deň v jej živote. Ona je rekla uveče da je bio najljepši dan u životu. A tí všetci ostatní ľudia A svi ti ostali ljudi za tým každý deň odozdávali svoje srdcia Pánu Ježišovi. svaki dan su predavali svoje srce Isusu Kristu. Vidíte, proste kľúč k prebudeniu, kľúč k dveriam. To je taj ključ koji otvara probuđenje. Nebojte sa. Nemojte se plašiti. Pán Ježiš vás miluje Isus vas ljubi, a keď vy ho milujete, a kad vi njega ljubite, on bude konať s vami. on će činiti sa vama. Tak je napísané, Napisano je že Pán činil s učedníkmi činil divy da je Isus sa učenicima činio čuda, a potvrdzoval to slovo, ktoré oni hlásali, a potvrđivao je reč koju su oni objavljivali, že sa diali tam divy a zázraky. i onda su se događali čuda i Tí učeníci robili, čo robiť mali. učenici su radili ono što su Oni trebali. kázali, Oni su propovedali, oni mali tam aj protivenstva, imali su i protivljenja, ale podľa Krista jednali ali su prema Isusu Kristu a Pán Ježiš konal. činili i Isus je to radio. A to bude robiť aj vo vašom živote. A to će učiniti u vašem životu. Ja by som teraz poprosil milého brata, keby si prečítal slovo. Sad bi molio Kireta da pročita reč iz Ezekijela proroka, 47. glava, prvih 12 stihova. Нова света земја. Потоа ме одведе назад кон вратата на домот. И ете, вода извираше под прагот на домот, кон исток, зашто лицето на домот беше кон исток. И водата истечуваше под десната страна на домот, јужно од жртвеникот. Потоа ме изведе низ северната врата и ме помина наоколу по надворешниот пат кон надворешната врата, што гледа кон исток. И ете, водата извираше од десната страна. Човекот тргна кон исток со јаже во раката, измери 1000 лакти и ме помина преку водата, а водата ми стигнуваше до глуждовите. Таму пак измери 1000 лакти и ме помина преку водата, а водата беше до колена. И пак измери 1000 лакти и ме помина преку водата што беше до појасот. Пак измери 1000 лакти, а таму беше поток што не можев да го поминам, зашто водата придојде да требаше да се плива. Тоа беше поток што не можеше да се помине. И ме праша: гледаш ли, човечки сине? И ме одведе назад на брегот на потокот. И кога се вратив, ете на брегот имаше многу дрва на обете страни. И ми рече: оваа вода тече во источниот крај, се спушта во Арабах и тече во морето. А кога ќе се влее во морето, водите ќе му оздрават. И када ќе потече потокот, секое суштество што се движи ќе биде живо. И ќе има мощне многу риби, зашто каде и да дојде оваа вода, се оздравува и оживува. Каде и да протече овој поток. И рибарите ќе рибарат вздолж морето. Од Енгад до Еглаим ќе се сушат мрежи и ќе има мощне многу секакви риби како во големото море. А мучуриштето на она море и неговите бари не ќе оздрават, ќе бидат за сол. Вдолж на обете страни ќе растат секакви овошки. Лисијата нема да им паѓаат и од нив нема да снемува плод. Секој месец ќе раѓаат нов плод, зашто водата им дотечува од светилиштето. Нивниот плод ќе биде за јадење, а лисијата за лек. Амин. Ešte Lukáš, 13. kapitola, 24. verš. Следниот стих што ќе го прочитаме во Лука 13 глава 24 стих. Борете се да влезете низ тесната врата, зашто ви велам, мнозина ќе настојуваат да влезат, но не ќе можат. Ďakujem.
text zo Starého zákona, ktorý bol čítaný, Tekst iz Starog Zaveta koji smo pročitali, je to z videní proroka Ezekiela. to je iz objave proroka Ezekijela. A tento prorok Ezekiel videl určité duchovné veci. A prorok Ezekijel je vidio određene duhovne stvari. A bolo mu povedané, že sa má navrátiť ku dveriam chrámu. A bilo mu je rečeno da treba se vrati kod vratiju hrama. Ku dveriam. Vrata. Vráta. A potom od tých dverí mu vlastne bolo všetko ukazované. I onda od tih vrata mu je bilo sve pokazivano, A nielen ukázané, ale sám bol prevedený tou vodou ali ne samo pokazano, nego je i sam bio proveden kroz tu vodu, až do tej vody, kde bolo treba plávať. sve do te vode gdje je već trebalo plivati. Toto slovo hovorí o tom, Ta Božja reč govori o tome že tá voda vytekala spod prahu. da je ta voda isticala ispod praga. Ona nie tekla ponad prah, Ona nije tekla iznad praga, ale spod prahu. nego ispod praga. A Pán Ježiš hovorí, A Isus je rekao, že ja som tými dverami. ja sam ta vrata. Pán Ježiš Kristus, Gospod Isus Hrist, on je tými dverami do ovčinca, on je vrata u ovčinjak, on je tými dverami do večného života, on je vrata u večni život, on je tými dverami do kráľovstva Božieho. on je vrata u kraljevstvo nebesko. Pán Ježiš Kristus je tými dverami, ktorými môžeš prejsť aj ty do požehnaného života. Gospod Isus Hristos je ta vrata gdje ti možeš proći u blagoslovljeni život. Tej Lukášovom evanjeliu U Lukinom evanđelju on hovorí, že snažte sa vojsť touto tesnou bránou, trudite se ili snažite se da prođete kroz ta uska vrata. lebo mnohí budú chcieť s ňou Jer prejsť, mnogi će hteti tu proći, ale nebudú vedieť. ali neće znati. Viete, čo to znamená? Znate što to znači? Že to je milosť Božia, keď my môžeme prejsť cez tie úzke dvere. To je milost Božja kad mi možemo proći kroz ta uska vrata. Videl som jeden malovaný obraz, Video sam jednu malovaný sliku, jednu sliku, Gdje- nacrtanu sliku, kde bola úzka brána gdje su bila uska a na vrata, tou úzkou bránou bolo napísané vojdite tesnou bránou. a iznad tih vrata je bilo napisano uđite kroz uska vrata. A tam, popri tej úzkej brány, tam hneď vonku bola lavička A pored te uskih vratiju je bila jedna klupa, a na tej lavičke sedel jeden mladý muž a na toj klupi je sedao jedan mladi čovjek s takým veľkým batohom. sa jednim velikim tovarom A plakal. i plakao je. Lebo on nevedel s tým batohom vojsť cez tú úzku bránu. On s tim tovarom nije mogao ući kroz uska vrata. A nechcel sa rozlúčiť s tým batohom. A nije htio da baci taj tovar. Toto je duchovný obraz toho, To je duhovni obraz toga že Pán Ježiš hovorí, snažte sa prejsť tesnou bránou. da Isus je rekao trudite se da uđete kroz uska vrata. Vyučuje ďalej a hovorí, ľahšie je vojsť veľbľudovi cez uchlo ihly, Lakše je, kaže, kamili ući kroz iglene uši, ako, devi kamili. ako bohatému do kráľovstva nebeského. A ako bogatome u nebesko kraljevstvo. Prečo? Zašto? Viete, počul som takú myšlienku, Znate, čuo sam takvo mišljenje že na Jeruzalemskej bráne, da na Jeruzalemskim vratima, viete, to sú také veľké
veľké vráta. To su velika vrata. Keď už večer zatvárali túto bránu, to bola určitá hodina, Kad su uveče u određeno vreme zatvarali vrata, proste založili klady, da aby stavili mesto su bolo one bezpečné klade v noci. da bude sigurno. Ešte na tej bráne bola taká malá bránička. A još na tim velikim vratima su bila jedna mala vrata. A to sa volalo ihelné ucho. A to se zvalo iglene uši. Ale to bola nižšie ako toto niečo. To je bilo niže nego klasična vrata. A keď chcel ten pútnik prejsť aj s veľbľudom, A kad je htio taj putnik proći sa Kamilom, sa Devom, tak musel ten veľbľud si kľaknúť na kolena. tak Velblud, Veľbľud. da, Kamila je morala kleknuti na kolena, A na kolena sa musela preplaziť na druhú stranu. a na kolenima je morala proći na drugu stranu. Ale on musel dať všetok ten náklad dole. Ali sve što je nosila ta Kamila, on je morao staviti dole. Proste nedalo sa aj ten náklad zobrať, aj veľbľuda cestu. Nije moglo i tovar i Kamila da uđu kroz vrata. A ten pútnik riskoval, A taj putnik je rizikovao že kým on pretiahne tú Kamilu, teda cez tú kroz ta vrata. cez da. tie malé vráta, On je rizikovao kad on tu Kamilu preveze preko tih vratiju, tak zatiaľ mu zlodeji môžu ukradnúť tento lopovi vlak. mogu uzeti tovar. A bol problém tento človek. A bio je problem. A preto hovoril Pán Ježiš, A zato je govorio Isus, ľahšie je prejsť tomu veľbľudovi cez to ihelné ucho, lakše je proći Kamili kroz iglene uši, ako bohatému do nebeského kráľovstva. nego bogatome u nebesko kraljevstvo. Viete, keď my milujeme všeličo na tomto svete, Kad mi ljubimo, volimo svašta u ovome viac svijetu, ako život, više nego život, viac ako Pána Ježiša, više nego Pana Isusa, lebo on Gospoda povedal, Isusa, ja som ten život. jer Isus je rekao ja sam život. Ak my nevieme zložiť aj tie materiálne veci, Ako mi ne znamo odložiti i te materijalne stvari aj tie veci, ktoré nám tak sú milé, i te stvari koje su nam jako mile, ak ich nevieme nechať vonku i ako ih ne znamo ostaviti vani a váhame pred tými úzkými dverami, i odlučujemo se da li ćemo ih ostaviti vani, tak preto plakal tento mladý muž s tým veľkým batohom. zato je plakao taj mladi čovjek sa tim velikim tovarom. On v tom batohu mal veci, ktoré miloval. On je u tom tovaru imao stvari koje je jako voleo. A Pán Ježiš povedal, že ak nemáme v nenávisti ešte aj svoju vlastnú dušu, Ako ne mrzimo i svoju vlastitu dušu, tak nemôžeme byť učeníci Pána Ježiša. ne možemo biti učenici Isusa Hrista. My musíme sa vedieť všetkého vzdať. Mi moramo biti spremni svega se odreći. Viete, ten batoh ten predstavoval to, že všetko to tam mám pokupe, uložené. Taj tovar je predstavljao tamo sve imam stavljeno V unutra, tom batohu má všetko to svoje miesto to ima sve tamo svoje mesto. a ja teraz, keď to začnem vykladať, Kad ja to počnem da vadim van, tak sa musím toho všetkého vzdať. moram se svega toga odreći. A Pán Ježiš hovorí, nemôžeš vojsť do kráľovstva Božieho, A Isus je rekao, ne možeš ući u nebesko kraljevstvo keď máš batoh hriechu. kad imaš tovar greha. Ak máš niečo vo svojom živote, Kad imaš nešto u svom životu čo Pána Ježiša zarmucuje, što Isusa čo on ožalošuje, nepustí cez dvere, što on ne pušta kroz lebo vrata, tie dvere sú tak úzke, jer te vrata su tako uska, že tak veľmi prekontrolujú, že koho pustia. one jako kontroliraju šta može proći. Jak sme išli sem do Macedónii, Kad smo išli ovamo prema Makedoniji, tak sme sa zastavili na jednej benzínskej pumpe stali smo na jednoj benzinskoj pumpi. a také boli, nie takéto široké dvere, také boli úzke dvere, Bile su uska vrata, že som sa divil, že hovorím, tuto taký 200-kilový chlap ani neprejde, musel by da, prejsť. čudio sam se, kaže da tamo
Čovjek od 200 kila ne može ni proći. Keď som išiel takto, tak mi to tlačilo na plecia. Kad sam išao ovako, to mi je udaralo u preta. A keď som išiel takto bokom, tak mi to tlačilo na Kad plecia. sam išao sa strane na trbu. Čo toto tu šetria tými dverami? Kaže, šta ovi čuvaju ovim vratama ovdje? A vtedy som si uvedomil, Tad sam postao svestan. že keď Pán Ježiš hovorí, že snažte sa vojsť tesnou bránou. Trudite se da uđete u uska vrata. A čo nevedel Pán Ježiš nejaké širšie dvere urobiť, aby sme sa zmestili aj tým takým nejakým batúškom? A šta, Isus nije znao da napravi neka šira vrata da uđemo sa svim unutra. Kto si prišiel za mnou a hovorí, brat Alexander, vieš, ja som sa rozhodol nasledovať Pána Ježiša, ale nemohol by som si zobrať so sebou aj tie cigarety. Jedan čovjek je došao za mnom i rekao je, znaš, ja želim da slijedim Isusa Krista, ali mogu ja uzeti i cigarete sa sobom? Ale nie, Ja sam mu rekao, ne, to ti neprejde cez tie dvere. neće proći kroz vrata. Iný mi hovoril, na slávu Božiu, každý deň, keby som si dal vínko alebo trošku pálenky. Kaže, kad bi si na slavu Božju dao svaki dan malo vina ili rakiju. A ja mu hovorím, ani to neprejde cez Kaže, dvere. ani to neće proći kroz vrata. Ľudia takto jednajú, Ljudi tako, oni chcú ísť tou tesnou bránou, oni žele ući kroz ta uska ale oni si vrata, chcú prepašovať ali žele svašta preneti svojim unutra. miláčkom. Ono što jako vole. Milý nikotín, Da, mili nikotin, milá marihuána, mila marihuana, milé drogy, mile droge, milý alkohol, mili alkohol, milá milenka. mila milinka. Všetko by si tak chceli prepašovať cez tie úzke dvere. Sve bi željeli prenijeti preko uskih vrata, Ale tie dvere nepustia. ali vrata ne puštaju. Ja mám jedného priateľa, ktorý má 250 kg. Imam prijatelja koji ima 250 kila. A keď som bol pri tých úzkých dveriach, tak som povedal, toho by asi museli pretiahnuť traktorom, zapásať. A no neviem, či by mu gate neostali. Razumeli ste? No, ľudia by chceli prepašovať do Božieho kráľovstva. Ljudi bi htjeli Prepašovať, Da. šmelinári. Da. Prevući bi se htjeli do... Ale Pán Ježiš s tým nesúhlasí. Ali je Isus sa tim nije A saglasan. hovorí, snažte sa prejsť touto tesnou bránou. Trudite se proći kroz ta uska vrata. Mladý mužu, neplač. Mladi čovječe, nemoj plakati. Zober, daj si dole ten batoh Uzmi taj tovar sa sebe a zachrán svoju dušu. i spasi svoju dušu. Všetko, tvoja duša je drahšia ako to, čo máš v tom batohu. Skuplja je tvoja duša nego što imaš u tom tovaru. Čo by ti stálo, keby si získal celý svet Šta ti vredi ako dobiješ ceo svet, a svojej duši by si a ušel? svoju dušu izgubiš? Zlož ten batoh. Odloži taj tovar. Tam je kríž, Tamo je križ, tam je Golgata. tamo je Golgota. Vyznaj svoje hriechy Priznaj svoje grehe, a všetko zlož. a sve odloži. A garantujem ti, A ja ti garantujem, že keď budeš mať pokorné srdce kad ćeš imati pokorno a srce keď budeš to úprimne mysleť s i Bohom kad ćeš iskreno to misliti sa Bogom, a nebudeš si nič prepašovať, a nećeš ništa propuštati, tie dvere sú presne tak na tvoju mieru. ta vrata su tačno na tvojoj meri. Či máš 100 kg Da li imaš 100 kila alebo 50. ili 50, Prejdeš tým preći vrátami. ćeš tými vratama. Ale ak budeš mať čo len najmenší batoh, Ako imaš i najmanji tovar, už ťa tie dvere nepustí. už te vrata neće Prečo o pustiti. tom to hovorím? Zašto o tome govorim? V tom texte sme čítali, že ma vrátil späť k dveriam. U tom tekstu smo čitali, vratio me nazad kod vratiju. A on už bol niekde, už bol na tej ceste ďalej, On je već bio negdje na tom putu dalje, ale ten aniel Boží ho vrátil späť. Božji anđeo ga je vratio natrag A ukázal mu, i pokazao mu že je tá voda vyteká spod prahu. da voda
izlazi ispod praga. Viete, Pán Ježiš sa pokoril. Gospod Isus se je To pokorio. je napísané v Filipskom liste, Filipljanima je napisano, 2. kapitole, 2. glava, 9. verši. 9. stihu. Tam je napísané o tom, že on sa tak ponížil Tamo je napisano da se toliko ponizio a tak sa pokoril, i tako se pokorio že dostal meno, da je dobio ime ktoré je nad každé meno. koje je iznad svakog Aby imena. sa v mene Ježiša sklonilo každé Da koleno. se pred imenom Isusa skloni svako koljeno. Ponebeské kolena, Nebesko, pozemské zemaljske i podzemské. i podzemaljske. Každé koleno sa má skloniť. Svako koljeno se mora Ale pokloniti. viete, prečo dostal také mocné meno? Znate zašto je dobio takvo moćno ime? Lebo on sa pokoril. Jer se pokorio. On, ktorý bol Bohom, On koji je bio Bog, Božím synom, Božji sin, on sa stal sluhom on je postao sluga, a stal sa ako posledný otrok. postao je kao posljednji rob, A bol poslušný svojmu otcovi. a bio je poslušan svom ocu, Až na smrť. sve do smrti. Pod ľudskú úroveň. Ispod svake ljudske ravne. Ani matka, ani otec od nás nikdy nežiadali, aby sme im boli poslušní až na smrť. Ni otac ni majka nisu tražili od nas da budemo poslušni do Oni smrti. chceli len buď poslušní. Oni su tražili samo Aby sme da mali budemo tú svoju poslušni, ľudskú dôstojnosť. da imamo svoju ljudsku Ľudskú úroveň. e, Nivo. ok. Uroven je nivo, kao svoj nivo. A vtedy, keď sa my pokoríme, I onda kad se mi pokorimo, tak Pán Boh koná v našom živote. onda on radi u našem životu. Moja matka ma veľa vychovávala. Moja mama me mnogo odgajala, Učila ma pokore, učila me pokornosti, ale ja som bol veľmi nepokorný. ali sam bio jako nepokoran. Veľa ma bila, Mnogo me i tukla, ale ani to nepomáhalo. ni to nije pomoglo. Ale keď som sa ako 15-ročný rozhodol, Ali kad sam se kao 15-godišnji že budem odlučio poslúchať Pána Ježiša da ću slušati Pana a že budem Isusa počúvať Krista aj mojich rodičov, i da ću biti poslušan mojim roditeljima, už viacej nemusela vyťahovať. više nije morala uzeti prut da me bije. Aj ty sa môžeš rozhodnúť, I ti se možeš odlučiti že v tej pokore, da u tom pokornosti ktorú ti ukázal Pán Ježiš, koju ti je pokazao Isus Krist, že budeš v tejto pokore nasledovať da Krista. ćeš u toj pokornosti slediti Isusa Krista. A tak z tej spod prahu, I to ispod praga, spod tej úrovni človeka, ispod tog nivoa čovjeka vyvierala voda. izvirala je voda. A hovorí, poď a vstup do tejto On je vody, rekao, synu dođi. človeka. Dođi, sine čovječe. A nameral tisíciach I izmerio je 1000 lakata, a bola tam voda po členky. a bila je voda po članu. A potom nameral ďalších I tisíciach onda je izmerio još 1000 lakata, a zrazu bola voda po kolena. i onda je voda bila do koljena. A zase nameral 1000 I opet 1000 lakata, a zrazu bola voda po pás. i voda je bila po pojas. A znovu nameral 1000 I opet je izmerio a tam 1000, už bola voda, ktorej sa muselo plávať. i onda je već bio u vodi gdje je morao plivati. Čo toto znamená? pre Šta náš to život? znači? To 1000, tých tisíciach, Ovo 1000 to je, lakata, to je známka Božej trpezlivosti s nami. to je znak Božjeg strpljenja sa nama. Keby Pán Boh nemal so mnou trpezlivosť, bratia, Bog ne bi imao sa nama strpljenja. dnes tu v ohride nestojím. Da nije imao strpljenja sa mnom, ja danas ne bi bio ovdje. To 1000, že on meral 1000, viete čo, to nie je 100, ani 10, ani 50, 1000 je 1000. To je Božia trpezlivosť, veľká trpezlivosť. 1000 nije 100, to je 1000 Božjeg strpljenja za nas. Boh má s tebou trpezlivosť. Bog ima sa tobom Boh ťa strpljenja. miluje.
Bog te ljubi, takého, aký si. takav kakav jesi. Ale nechce, aby si taký, aký si ostal. I ne želi da ostaneš ovakav kakav jesi. Preto posiela svoje slovo. Zato šalje svoju reč. Aby si ty mal čas na to, Da imaš vreme za to, aby si to slovo prijal do srdca. da tu reč prihvatiš u srce, Aby to slovo premienjalo tvoj život. da ta reč promeni tvoj život, Aby si sa celý zmenil. da se ceo promeniš. Prišiel jeden človek, Došao je Do Komarna. čovjek u Komarno, bol to jeden človek rómskeho pôvodu bio je Rom a vydal svedectvo. i rekao je svoje svedočanstvo. Hovorí, Aleksandar, ja mám svoju dielňu Kaže, Aleksandar, ja imam svoju radionicu, a ja robím tam svoju prácu každý deň. ja tamo radim svoj posao svaki A dan. takto si zarábam na I každodenný tako chleb. si zarađujem svaki dan za hleb. A ja som sa dostal k tvojim kázaniam. A ja sam Na slušao, da, ja sam uspio doći do tvojich propovedi na internetu. A tak som sa rozhodol, že vždycky si ráno pustím jedno tvoje kázanie. I odlučio sam da svako Počas toho, jutro ako robím. pustim jednu propoved za vreme dok radim. A hovorí, vieš čo, po nejakom čase som zistil, I kaže, za neko vreme sam primetio že to slovo bolo tak mocné na môj život, da je ta reč bila toliko snažna na moj život že úplne ma zmenila. da me potpuno promenila. To slovo malo moc. Ta reč je imala silu. A ja som ti prišiel vydať o tom svedectvo. A ja sam došao da ti dam svedočanstvo. o A tome. chcel by som sa pokrstiť. A želim se krstiti.